Mwanchomurire tuchigosase oroboti iruo bonchoreria asomorikyo ito Linet akonyara kobaga ukonera igoro y'abasaye abo bagokora obutugi imeye county ya Samburu baboriwe gokora oboremi bwo bonchoreria bunenchereyemo yokoroisia amabaga yemeremo erio kwenyorera ebitoki byokwegendereria asobogima abo tigatugwa oroboti ruo bonchoreria kurasomorikyo ito Linet Kemonto. Amaigerio ayu abaretramo abasubati ngamo nabasaye wesokia asobonge korwa chinsemo ao che county erio komanyenchera yo kwegendereria asoboremi obuya nabo igogokinie kerengo kia mabere abo bwatani baboriwe batumekenchera yekerero erio wetanga korwa sogwonchoka kwerire nario baranyoreri gesarigiya korwa semegondo yabo. My intention is actually to get access to all the ASAL communities because we experience more or less the same challenges and we have more or less the same solutions. So it's important now we all get into kin farming, even for the pastoralists. Let them have the proper breeds that can survive longer within this environment. And that is why here in Osiligi Farm, they are being trained on many issues, including AI, artificial insemination for animals, so that they can get the best breeds that can actually grow within this community. Hiyo elimu hata sisi tutaenda kwa sababu tuko kwa magroups, tutaenda pia sisi kuwafunza wale wengine ambao wajakuja hapa ili tuweze hata sisi kuendelea kama wamama, kwa sababu wamama wa Masai wa zamani hatukuwa kitu, yani tulikuwa tu hatuchukuliwi, lakini venye sasa tumekuja kufunzwa hapa hata sisi tutapata manufaa na tutaanza hata sisi biashara. Tunakosa hizo mbegu za nyasi na hizo fodders, tunakosa pia hatuna uwezo ya hiyo maji, kushika maji hatuna hiyo uwezo. So serikali wakitusaidia na pia hiyo kozata pia tumejifunza about AI kwamba kuweka ng'ombe awekwe mtoto through mpira. So tungependa serikali, kwa sababu mimi sina uwezo ya hiyo, wakuje watusaidie na vitu kama hizo. Gotigana nayo ni gomo chando bwechindagera ne tugogenderete kwenekiwa ase county ya Samburu ase bono abasaye basokirie erio gochaka oboremi obokoboke bwebiasi egati abasaye abo banyore obonchoreria obuya bokwegendereria batabwati mochando nde bwensi amorokereria yo ni goboigo arengete kemeriki kegosimekwa ase riroba nabo igo mariogoki atakere gosiarwa erio konyora rigesa rinyingi. Through World Food Program, nimeweza ku-increase even my income. Nimeweza ku-increase my ability even to talk to other farmers. Kitambo hata mimi singeweza kuongea mbele ya watu, but wameweza kuni-empower, wameweza kunifunza mambo ya business development. So sifanyi tu kulima sababu ya kulima, nalima kitu inaitwa kilimo biashara. Program yenyewe imeweza kusaidia sana wasichana wengi ambao wako kwa miaka 18 to 35 kwa very different value chains. Zaidi ya kuwasaidia na mafunzo, wameba kupelekwa other areas kusoma zaidi. Korwa semese yetu yo bonchoreria wegeta senigen soko erietariane Linet.